Vitez je mala opština u kojoj je živjelo oko 28.000 stanovnika. Najviše je bilo Hrvata, negdje 12.500. Bošnjaka je bilo 11.000, negdje i po. Bilo je Srba negdje do 5.000 i ostali je bilo 1.800. U Vitezu do ovih događanja koja su počela 1992. godine nije bilo nikakvih međunacionalnih problema. Ja za vrijeme mog boravka ne znam i ne sjećam se da je bilo ikakvih konflikta na relaciji Srbi, Hrvati, Bošnjaci i drugi. To je bila jedna posebna multietnička sredina gdje smo između bili i kumovi, i prijatelji, i gdje smo jedni drugima išli na Božić, na Bajrame, i pogotovo ja koji sam imao, koliko sam imao prijatelja Bošnjaka, toliko sam imao prijatelja i Hrvata. Pošto su bili izbori u 90. godini, negdje u jesen, u oktobru mjeseca, vlast su osvojile nacionalne stranke. Najviše je glasova dobila HDZ, pa SDA, pa ovi su ostali dobili nešto manje, SDP, Reformisti, Socijalistički savez, bilo je manjih stranaka. I SDS je dobio 2 delegata. Znači, vlast u Vitezu u početku je imala HDZ, SDA i SDS. I oni su zajedno bili zastupljeni u vlasti. HDZ je dobio predsjednika Skupštine opštine, SDA predsjednika vlade. Ne sjećam se SDS jer je imao samo 2 delegata. Znači, svi su imali prema kvoti stanovništva, tako su bili i birani delegati predstavnici u vlasti, tako da u tom trenutku sve je bilo u nekakvim dobrim namjerama i kao usmjereno prema odbrani zemlje od agresora koji je dolazio sa druge strane Drine. Kad je počelo šuškanje i rat, bilo je njih podosta koji su bili uplašani i počeli su da se udružuju, formirajući Patriotsku ligu, znaš. I mi smo od tih, kad su pozvali, kad je bila opšta mobilizacija, te dobrovoljce javili se da idu u Visoko, znate, prema Sarajevu. Baš sa ovog mjesta dobrovoljci Viteza, to je formiran prvi viteški dobrovoljački odred, otišli da se pomogli da se rastereti obruč oko Sarajeva. Imali smo koliko se ja sjećam, 3-4 Hrvata u tom odredu, imali smo nekoliko Roma. Ostalo su sve bili Bošnjaci, a i u tom periodu se bilo je zajedno, međutim vrlo s malim procentom druge nacionalnosti, odnosno Bošnjaka. U tom periodu bila je naredba da ti ne smiju napuštati osnovnu školu u Kruščici, da sve čekaju transport. Ovi koji su iz Kruščice, ako je moguće da povedu jedan dio ljudi sa sobom, bar pojedini da povedu njih, a ostale ćemo izvršiti smještaj gore u prostorijama škole, koliko budemo mogućnostima i na nekim drugim mjestima. Moja je preporuka da niko ne ide kući. Mi smo se ovdje na ovom platovu okupili. Bilo nas je preko 200 u civilkama, dijelovima šatorskih krila, napravili kao uniforme, maskirne, beretke, neko imao beretku, neko nije imao i onako, bez oružja smo krenuli prema Visokom, a nismo, na primjer, mi saborci, tada dobrovoljci znali da nam je noć prije u hotelu Vitez ubijen dobrovoljac odreda, čini mi se, prezivao se Trako, sigurno iz Novaka. Trojica tih pripadnika dobrovoljca napustili su, došli su u hotel, sišli su u pivnicu u hotelu, ja ne znam šta je unutra bilo, ali jedan je od njih poginuo
ubijanje od strane ćerke Zmarija. Mi to nismo znali, nama to nisu smjeli reći. Mislim čak da su ubrzali, da dan ranije odemo, da ne bi ispalo kakav problem. Mi smo to tek saznali u Visokom, u Trnovcima selu, da nam je ubijen pripadnik odreda i to od strane HVO-a. Znači mi u maju idemo da se borimo sa srpsko-crnogorskim agresorom prema Sarajevu, da rasteretimo, a nama je prvi stradali i poginuli, prvi šehid odreda u Vitezu od strane HVO. To je bio jedan od prvih incidenata i prvo ubistvo u Vitezu tog Trake. Ne sjećam se kako mu je ime. I od tog dana krenulo je sve nagore. Kraj maja i početak juna došlo je do tih napada na institucije, čak i banka minirana, opljačkana i došlo je do otuđivanja, presretanja svih bošnjačkih civila i vojnika, tako da su oduzimana i vozila i pokretna imovina svake vrste. U Starom Vitezu je formirana ratno predsjedništvo. Prešao je predsjednik vlade Kaknju Fuad u Stari Vitez, policija je prešla u Stari Vitez i onda smo formirali mi našu civilnu policiju. Načelnik je bio Mahmutović Šaban. Ja bio ratni predsjednik, Kaknju Fuad nastavio biti predsjednik vlade Viteza. Znači, od tada je počela dvojna vlast. Mi nismo priznavali njih, oni nas nisu priznavali. Gospodo bojovnici, dočasnici i časnici brigade Ban Jelačić, za domovinu spremni! 20. oktobra, naime, HVO iz Busovače, iz Krešova, iz Kiseljaka krenio je u Novi Travnik, navodno da se obračunaju sa Lendom, gore bio komandant Lenda. A nama su rekli da idu u Jajce, a Jajce već povukli se iz Jajca. I onda komandant, tad je bio komandant Đirić Šefkija, dobio je naredbu iz Zenice i svoje pretpostavljene komande da im zapriječi u Ahmićima. I on je to uradio. Nije im dao da prođu i poginuo jedan momak, Pezar, jedan 17 godina i mislim da su poginula 2 hrvatska vojnika. Mi smo bili u Visokom, nas oko 200 nas je tada bilo na smjeni u Visokom, bio sam i ja i došla informacija da jednostavno da je eskaliralo sukob između. Tada još je zvalo TO i HVO-a. Mi smo jednostavno tražili da idemo odmah nazad u svoju opštinu. Dobili smo odobrenje, pokupili smo tamo sav MTS koliko smo mogli ponijeti, došli do Zenice, zadržali su nas u kasarnoj. Mi smo htjeli kroz Šajdraž da dođemo pravo u Vitez, nismo se bojali, mi smo imali već iskustva dobrog, finog, prve strahove, prešli. Jednostavno smo tražili od komande da uđemo u Vitez, da vidimo šta je, da uđemo u borbu. Jer smo se osjetili izdanim. Jednostavno, mi smo tamo, borimo se protiv zajedničkog agresora, a ovdje se dešava i već je bilo i poginuli. Već je tu, pored tih incidenata i sukoba koji su bili prvi u Ahmićima, provociranje, neko i napad i onda tamo negdje, ne sjećam se da li januar, februar, gdje su ispravljene 3-4 granate iz besležajnog topa na munaru naše džamije. Ja tada već, pored ovih poslova što sam radio ovamo, stavljam se na raspolaganju našom odredu u Vitezu. Pod Ceradama s oružjem na gotov smo se prebacili u Krušicu i situacija se je već smirila jer je tada u Lupcu donešena odluka da se napravi brigada, da se organizuje brigada Viteška. Ona je organizovana i to odjeknulo. Imali smo brigadu, vojnu formaciju, imali smo u Starom Vitezu komanda mjesta, tako je se zvale. I to su nam bile vojne formacije. Imali smo svoju miliciju jedno vrijeme
je bila zajednička policija. Kad su ovi počeli HVO, HDZ na kriznom štabu prijetiti nam, mi smo formirali koordinacioni odbor za zaštitu muslimana u Vitezu. Ja još jednom upozoravam muslimanski narod, nemojte se igrati s time, budete li išli na neku od drugih općina, može se desiti ne samo da ne bude države Bosne i Hercegovine, nego da ne bude ni muslimanskog naroda. HVO je negdje, čini se, 28. januara prve izbjeglice iz Busovače mi smo primali u Krušic naš. Zapaljena su 2 sela muslimanska, Pezići i Kovačevac. I oni civile, ženu, djece, mi primili. I HVO je zaustavljen u Gornjoj Rovnoj od naših jedinica. To je čitav dan trajala borba. Tražio sam tada da mi se pošalje još vojske jer smo ih mogli do Busovače potjerat. Međutim, razumijem, i poslije sam pogotovo razumio da je se gledalo izbjet sukob po svaku cijenu. I dalje su bili i ti svi, oni se zovu to incidentima i pokušali su, kao odmah su smirivani sa nekim sastancima, odmah su davana nekakve saopštenja, ne smije doći do sukoba, ne smije ovo, a međutim i dalje se vodila jaka propaganda, pošto mi nismo imali medije za propagandu, nego tada se nije zvala Viteška televizija, to je bila televizija koju je bio vlasnik pokojni Pero Gude Fis i jednostavno HVO je uzeo i gdje Kordić i Koštronac iz Busovače i sva ta ekipa bila svaku noć i već davala neka saopštenja kao da armija priprema napade, da armija pravi incidente, da armija ne da ovo, što nije vodilo dobro. Ali opet kao smirivalo je se i negdje da bi 15. aprila 1993. Meni došli i zamolili me u vatrogasnom domu da se obilježi dan armije BiH. I kao doće Blaškić, doće Čerkez, doće Pero Skopljak, koji je bio predsjednik HDZ-a i MUP-a, Ivica Šantić i kompletna ta ekipa od koji je pola i više osuđena u Hagu kasnije za ratne zločine. I ajde, ja sam zamolio me da pomognem u toj organizaciji, mi smo to organizovali i pored svečane akademije i referata, tu je se malo i sjelo i neka je zakuska napravljena. Da bi se radišli, šta ja znam, neki možda 7-8 sati na večer. A u toku noći zvalo me puno naroda, svijeta, šta je ovo, doktore, ja nisam ni gledao. Negdje rekli smo oko 2 sata, počele su barikade po Vitezu da se postavljaju. Molim. O, Zelo? Nije Zelo, Kalčo. Kalčo? Ja. Sad mi neko dao telefonom. Ja. I kaže, vidit ćemo se večeras. Ja. Ne brini, gore su naši, spavaj mirno. Spavaj mirno, naši su gore, ne brini. Neprijatno, ne znam ko. Pa dobro, ne brini, naši su slobodno spavaju. I ajde, nekako sam zaspao i ujutro više se i ne sjećam da li je bilo 5:30, da li je bilo 5 sati. Iako sam stalno bio spreman na uzbune, pošto u vatrogasnom društvu su oglašavale sirene za požar, trebalo mi je 5 minuta da se spremim i da dođem do vatrogasnog društva i da krenem u akciju. Tada sam samo ustao i skočio kad ne žene, ovo je rat, ovo nešto ne valja. Međutim, nisam se uspio ni da obučem kako treba. Odjednom su vrata mi razvaljena, pošto sam ja bio na prvom spratu. I ušla su 3 maskirani sa kapuljićima u crnim uniformama. Mene bacili na trosjed i pištolj i krenuli da pucaju. Žena je izašla iz spavače sobe i rekla ne. I oni kad su okrenuli vidjeli, tada su stali
I počeli su maltretiranja, prijetnje, bili smo u Starom Vitezu, ubili smo ti jednog brata, ubili smo ti drugog brata, ubili smo ti roditelje i tako. Ja sam to jutro rasporedio u svoje četu, gore prema hotelima. Smo gore očekivali, to su njihove bile baze, bilo jedno vrijeme Blaškićev stožer, motel Lovac. Bila im je baza koju su uzeli pod patronatom ratne bolnice, bivši hotel Ribnjak. Prve te granate prema Preočici, Ahmićima, pa i ovdje prema Krušci, mi smo bili, ja sam bio sa 10 ljudi, sa 10 svojih boraca pod Zavrćem. To je jedna kota, kad su pošle padat granate po mom selu, borio sam se svugdje malo gore Turbe, Vlašić, visoko, rovna Pezdića, ali u svom selu nisam. Koljena su klecala. Jednostavno u jednom momentu smo htjeli sjuriti u selo, a onda je prevladao razum, uzeo sam dvoglijed, pošao gledat po opštini, vidim gori dio Starog Viteza, veliki plamen od pravca Ahmića, vidim dejstvuju sa pješčari i sa ostalih po Preočici. I onda smo jednostavno, sam pokušao stupiti u kontakt sa komandom, jer sam vidio da iz pravca hotela dejstvuju mirobacačima, bestrzajcima, 84-kom po selu. Prvi moj komšija, Katava Marinko, stanuo je sprat ispod mene. Došao je na vrata, zvonio, ja sam imao i puno izbjeglica, ženina familija iz Rogatice. I ja sam sa suprugom na vrata stao, dobro jutro komšije, što je ovo? On mi kaže, doktore, ja sam te upozorio, ti nisi slušao, sad u ovoj kući neće niko više preživjeti. Da vam kažem, kasnije sam saznao da je Križanac Stipo, koji je bio ministar odbrane, stao pred te trojke koje su ubijale Vodo i jedan Bošnjak. I oni su njega podarali pošulju. I navodno rečeno mi je da je naišao Kraljević, nije Slaven, nego mu brat Darko, i da im je rekao da mene ne smije niko dirati. Ali očito su drugi ulazi ubili na vratima Miru Varopu. Međutim, poslije tog maltretiranja, šikaniranja, odvođen sam u kino, gdje sam provodio u 2 navrata po 10 dana. Pa pustoji, pa tamo, ovamo, gdje su nas prisiljavali na neke intervjue, na neke da mi kao organizujemo svoje predstavništvo u Vitezu i da izaberemo 4-5 ljudi koji će kao predstavljati sve ostale koji su stanovnici Viteza i koji su zarobljeni. Međutim, od tog nije bilo ništa, to je bila samo farsa. I odveli su me u taj zanatski centar gdje je bilo rezervno mjesto Doma zdravlja. Nakon jednog polosata došao je Kraljević Darko i rekao u osoblju, doktor Mujezinović vam je šef i morate raditi kako vam on naredi. Ovdje radimo svi ljekari i sestre u svi nacionalnosti. Je da radimo malo s pojačanom smjenom i tu ima doktor Trako, Parković, ja, doktorica Mahmetović-Dritar. Kažem vam, radimo malo pojačano. Inače, odemo i kuće. Da je okolnosti su zaredne. I mi smo po dobro okolnosti, kod kakve su takvi ratnih su uslovi. Dok sam ja bio, vodili su me 2 puta u Busovač, znaš. I moj tretman, ja sam zaista radio i to puno radio. Naprimjer, odvedu me da ospavam malo kući 2 sata, pa me vrate čim dođu ranjeni, bolesni. Nije ni malo bilo prijatno i lagano, znaš. Ali bilo je tu, znaš, ljudi, civila dolazili. Jedno su nam doveli Šereta ovoga, Čauševića, sprebijan, polomljene mu zubi, bilice.
i predavno u Oblanti, jedan ga je udario pozadi kundekom u zatiljak. Mene kad su odveli da radim, došla su 2 vojnika HVO-a i odveli su me u komandu u Vitezu, u zgrade Radničkog univerziteta. Tamo sam našao komplet komandu brigade te HVO-a Vitez. Bio im je Čerkez, komandant. Rekao mi je da ja moram zvati svoje poznanike, moram zvati Aliju Izetbegovića, komandanta 3. korpusa tog Hadži Hasanovića, tog Envera, Silajđića, i da mora armija BiH prestati ulaziti u Vitez. Navodno da su došli do željezničke stanice jedinice armije BiH, da će oni pobiti. Rekao mi je da ima preko 2000 i nešto uhapšenih Bošnjaka. Ne znam, 2000 i nešto, ne sjećam se više koliko. Ukoliko armija nastavi ulaziti u Vitez. Ja sam znao telefone tih svih pobrojani, zvao sam ja to. I pričao im to da ima toliko i toliko zarobljeni, da će ih pobiti ako nastavi armija BiH napredovati prema Vitezu. Da bi rekli mi da izaberem sebi komisiju za pregovore. Pitao je ja, koga imaš dole 300 ljudi u podrumu. I otišao sam ja sa Zvonkom Šilićem dole sa vojskom, pripadnicima HVO. Dole sam našao ljude. Bio je Jakub Hodžić, preko 80 godina. I onda sam im rekao šta traži od njih da se pridruži meni. Hoće da pregovaraju s njima i sa mnom. Ja sam izabrao Kadra Đidića, Nuragu, koji je bio direktor srednjoškolskog centra, Halilovića. Zatim je bio jedan koji je Zijad, jedan kinoaparatir, dole ja znao, slali ga na operaciju srca, da ne umre onoj prašini. Bilo je strašno smadljivo i zagušljivo. Purić Zijad. I oni su izišli, Haknjo Fuad, sa mnom. Eto da smo dobro i zdravo, Djeca ušla. Pozdrav, narod. Rekli da bude ja ne znam, ja ne volim da unutra sediš. Od podnoge, dvoje, ajmo. Ajde, ne gore, ajmo. S mamom. Evo još i kako. Mene su odveli na televiziju. Zvonko Čilić me odveo i da on papir da pročitam na televiziji i da pozovem Bošnjake iz starog Viteza da se predaju. Ja sam mu rekao, ko tada neće se niko predati. Samo ti to pročitaj. Naredio me čovjek tamo s puškom. Nije to pročitaj ovo, pozovi muslimane, Bošnjake da se predaju. Ovdje je vlast HV, ovo je Hrvatska država, ovo je ovo. I one priče, bla, bla, bla.
pročitao sam ja to. Mi da je objavljeno u sredstvima informisanja da sam ja ubijen, uhapšen. Mogu vam reći da to nije istina, da se sad nalazim u hitnoj pomoći doma zdravlja i da radim posao ljekara, specijaliste i da pružam pomoć svima onima koji dođu u hitnu pomoć doma zdravlja. Ali dobio sam informacije i od ovih prijatelja što su dolazili i od naših ljudi koji su izlazili. Već se znalo gdje su linije, već sam saznao šta se desilo sa Akićem. Kad smo čuli šta je se sve izdešavalo, jednostavno smo tada shvatili da je to rat. Oko 7-8 dana mi smo sve vojno sposobne ljude, sve je izišlo na liniju, sve je popisano, napravljene su smjene po zonama, bila je smjena na liniji, smjena u pripravnosti pri liniji, smjena na odmoru, u stvari i u pripravnosti kod kuće. Tako smo se organizovali u roku 8 dana, smo se dobro organizovali. Nešto ko isto uopšte narodni ustanak se je desio, raja se je digla. Jednostavno da brani svoje. Nuđena mi je razmjena, ali striktno da idem za Zenicu. Ja nisam na to pristao, nije ni supruga. Međutim, u jednom periodu, poslije 5-10 dana, isto dolazi mi ekipa, Pero Skopljak i ovi, ajde kao bit ćeš razmijenjen. Gdje, kaže, ideš u Stari Vitez. Pošto je već dosta ljudi razmijenjeno, neki su mogli da odu u Stari Vitez, većina je otišla prema Zenici autobusima, meni nisu dala. I mi smo jednostavno izvršili popis kompletno, napravili jednu formaciju odbrambenu iz zone koju jednostavno Hrvati su to nazvali bedem. I tako samo što smo sjeli počeli pričati, odjednom je ušlo 7-8 maskiranih ljudi koji su mrake naoružanim, samo rekli svi napolje da ostanem ja i supruga. Ovi su izašli, što je normalno, onda je krenulo mučenje, traženje neki novac, kao da će mi izvati oči, igrali su ruski rulet i tako da puno ne pričam o tim detaljima. I kaže, idete sad, bacilo sam neki Pitzgauer, neki su komšije pokušali da dignu rolete iz prozora, oni su pucali iz pušaka i kažu, kod otvori prozor, bit će ubijen. To je već neki 10 sati, ne znam, ja 9, navečer, hladno je.
kaže, ajde sad ćeš, vozili smo dole do impregnacije, ispod impregnacije prema Lašvi, sad ćeš da plivaš po Lašvi, pa ćemo te ubiti tamo ovamo, ubit ćemo ti suprugu, silovače i tako prijeti, počeli su prijeti. I to je, ne znam ja više koliko je trajalo, tad nas ponovo vratili na racu za Vjetrenicu i njoj počeli čupa zlato što je imala u ušima tamo ovamo, ona je to skinula, uzela i kaže idite sad dvore pravom prema Zenci, prema Vjetrenici. Ja sam ispričao otprilike, znao gdje su naše linije. I tada sam prvi put uspio da je uhvatim za ruku i da kažem ne boj se, idemo. Mrak je, mrknio noć. Iza nas idu 3 bojovnika s puškama i strogo nam naredilo da se ne okrećemo i mi smo, ne možete i nije brzo, to je već da li strah, da li... Nekako smo došli gore i ja sam ostio da niko nema više koraka iza nas. I kad smo došli gore, tada je se to zvalo Grobčić do Grobčića, otprilike, neko je samo rekao skrenite desno. Skrenuli smo iz Zemunci, prepoznali su me naši borci armije BiH, pa kaže, otkud vi sreća da nismo pucali, ali kaže, već znamo da to rade, niste prvi, nego puštaju prema linijama u ovom periodu naše ljudi. Ujutru otišli smo pješci do Zence, tada je se u meni nešto probudio. Jer nije bilo bitno da li si ti bio u civilnim strukturama, u vatrogasnom društvu, da te nije interesovala toliko armija ni HVO. Bitno je samo bilo da si ti musliman Bažan. I ono koliko su mene mučili, koliko su suprugu mučili, i ono tada sam više postao civil, prestao da budem civil i onda sam preko noći postao vojnik. To je jedan od žešćih vojnika. Ja sam bio u svojoj kući, u stanu, kad je ona eksplodirala cisterna ovdje. Došao mi komšija, taj Katava opet. Eno, naši pogodili Đudino skladište. Municije im pogodili. To kad je Đuđilo, cijeli vitezi se tresu. To je bilo tako strašan zvuk da je to bilo isto da je, ne mogu da se kaže, ko atomska bomba, ali se i ovdje odjeknulo i preko sredstava veze smo brzo došli do tih podataka da je neka bomba ogromnih razmjera na neki način u centru vizije da je eksplodirala, da je dola havarija. Bili smo se baš zabrinuli i u narednom danu smo saznali o čemu se tačno radi. U trenutku nailaska cisterne, ja sam bio konkretno ovdje je bila jedno pola metra do metra Zemunca iskopana i tu sam bio na tom stražarskom mjestu. Odozgo se pojavio kamion, nije niko znao šta je. Kamion je išao i tu je na ulici bio od prijašnjih detonacija i paljevina ovih kuća, bio je oluk, spao na ulici, čovjek je zaobilazio oluk. Iskrenuo je ovamo, ja sam cijeli okvir sam ispucao u šofer šajbu i gledam čovjeka u oči, vidim mu samo oči jer mu je bio na glavi šljem i pancir, a ruke su mu bile na volanu. I imao sam osjećaj kao da mi je htio nešto reći. Međutim, samo su oči govorili. Ja to nisam razumio, ispucao sam cijeli okvir i on je prošao. Ovo što vidite je rupa, nije eksplodirala cisterna. Vidite cisterna, rupa, nije eksplodirala legire.
bili jedni teški trenuci i za nas, jer biti svjestan s kim imaš posla, da može svezati čovjeka za volan pa ga natjerat sa cisternom punom eksploziva da vozi u centar Starog Viteza, nije baš, to je baš pravi teroristički čin. Kad sam došao u Zenicu, čudio sam se. Normalno žive. Sjede Hrvati, sjede Bošnjaci po kafićima, piju tamo, ovamo. To je vazdušne linije neki 12, 13, 14 kilometara. Napravljen pokolj u Ahmićima, napravljen pokolj u Vitezu, napadnut Stari Vitez, kao da se ništa ne dešava ovamo sad. Ja sam rekao preko prijatelja, dajte mi nađite uniformu i dajte mi 500 maraka, pošto se prodavale puške na crno za 500 maraka, kupim pušku i isti dan sutradan se vratio na liniju sigurno sam. Dolaskom u Starom Vitez, ja kad sam izašao iz transportera, ja se preporodio. Ali kad sam vidio šta su uradili za tih nekoliko dana od Starog Viteza, koje su to ruševine, koji je to haos, odmah sam se stavio na raspolaganje. Tako poslao sam gore, gdje su mi roditelji da pomognem oko organizacije linija, da pomognem oko civila, da pomognem. Imao sam strašno veliki optimizam, ničeg se nisam bojao, pošto sam već to sve prešao dole, čak sam počeo u razgovoru sa borcima, nemate se čega bojati. Imate pušku, mi ne napadamo, mi branimo svoje, krene prema tebi, pucaj i to je sad naš posao. Pa mi smo imali taj optimizam, mi se jednostavno nismo bojali, mi smo imali vrlo jednostavnu strategiju da se mora odbraniti, da se moramo odbraniti. Nažalost, bilo je žrtava, bilo je šehida, rat to sve donosi. Međutim, ni jednog momenta mi nismo posumnjali da ćemo mi na kraju biti pobjednici. Počeli smo sa ukopavanjem, jer to je bilo improvizacija, pošto mi stvarno gore nismo imali ti ljudi koji su bili vojno obučeni i ovo da su bili neki stratezi. To je nešto bilo improvizovano od drva, od neke građe, tamo, ovamo. I već kad se pojavile ove njihove naprave, bebe, bojleri i to je bio loš ovaj zaklon. Počeli s okupavanjem i sa jačanjem sistema odbrane. Bilo je teško i puno je. Nismo spavali, pogotovo ja i ovi koji smo držali, bili zapovjednici linija, nismo spavali možda po noći po 4 sata, pošto se radio sistem 2-2-2, ako uspiješ 2 sata maksimalno da ospavaš u komadu, to je kao bilo dobro. Formirana je ambulanta i imali smo strašno dobar tim tog medicinskog osoblja. Od, neću reći, nego mladih ljekara koji nisu nikad susretali, koji su tek završili i počeli da rade te poslove, da ne nabrajam, od doktorce Elvendine, sestre iz Suade, pa ove kasnije doktorce iz Zence, pa kompletnog medicinskog osoblja. Jer imali smo strašno veliki problem zbog ranjavanja, od naprava, od snajpera. Jer mi smo malo ljudi izgubili u napadima kad su oni vršili. Jer mi nikad nismo radili agresivna dejstva, nego samo uvijek smo se branili, čisto napad. Da bi oni obustavili i zabranili nam evakuaciju ranjenika. Ali zahvaljujući ovom timu našim iz saniteta, koji su podnijeli nadljudske napore, uspjeli su da spase dosta života. Mi smo imali, došao nam je preko planine doktor Trako, kad nam je otišla Jasminka Đerinović zbog svojih privatnih potreba i ostalo smo imali medicinske sestre priučene koje je, evo, doktor Trako učio. Imali smo Sezu Muslimovića koji je jedini bio medicinski tehničar koji je znao već dosta toga, ali i ove priučene, kako je vrijeme odmicalo, su postajale pravi bolničarke, tako da je
da je bila dobro pokrivena što se tiče medicinskog zbrinjavanja u tom periodu. Polako već sam ušao u šemu i vidio sam da imamo već problema sa hranom, sa smještajem. Organizovali smo nekako što je u početku bilo 10 kuhinja koji su bile u podrumima i gdje se svi hranili. Hrane nismo imali nešto, to je se prva 2 mjeseca se ispraznilo, pa se ispraznile se i zalihe koje su domaćinstva imala i bilo je to već problem. Očekivali smo dolazak konvoja koji je bio najavljivan pa je odgađan i tako je to trajalo jedan period. Nismo imali dovoljno ni sanitetske opreme, mada smo dosta radili na toj organizaciji, što bolje organizaciji života, svega onoga što čini, što treba jednom mjestu. U stvari sad već tada uvezani smo kompletno 4 sela, sve to iz Krušice se krećalo i bili smo prinuđeni jednostavno da radi uštede i radi svega napravimo i narodnu kuhinju i da vojnu kuhinju napravimo, da napravimo pekaru, mi je zovemo ratna pekara. Napravili smo jednu ambulantu ratnu, kasnije će ona dobiti svoju operacionu salu. Uspjeli smo to dovesti na jedan baš nivo onih potreba koje su bile neophodne. Već dolazi malo i u nekim linijama i kod nekih ljudi duže malo traje i do pada morala. Međutim, pričam s njima, razgovoru s njima, da im kažemo da mi radimo ne da radimo, nego da se mi branimo, da spašavamo gole živote. Ja sam ranije rekao da je ovo velika teritorija, nas je ovdje bilo mali broj u odnosu kolika je teritorija. Formacijski, kad to gleda neki vojni stručnjak, to je procijenjeno da trebaju 3 brdske brigade da ovo pokriju kako treba, a mi smo bili jedan bataljon, do duše brojan. Bataljon je bio brojan jedno vrijeme, preko 1000 bilo u bataljonu. I mi smo tada starom vitezu pružili svaku vrstu pomoći. Znači, stari vitez kad god javi da je u nekoj kritičnoj situaciji, da dejstvuju po starom vitezu, mi smo odmah poduzimali nešto i onda jednostavno smo bili te devize što se tiče nas da je napad najbolja odbrana. Jer u slučaju da su oni skoncentrisali ogromne snage gore u planinu, mi bi se vrlo teško odbranili. Mi njima nismo dali prostora da puno razmišljaju, da više napadaju ovaj dio, mada su oni svojim tim nekim planovima i razmišljali, međutim odustajali su od napada na Krušicu, na ovaj kraj, a mi smo onda svaki put kad je zatrebalo starom vitezu vršili aktivna borbena dejstva. Bilo je žestoki napada, jedan od žešćih bio je na remizu, negdje u junu mjesecu. Mi smo imali informaciju da se sprema taj neki napad, pored toga što se svaku drugu noć kukavički bacali te bebe, bacali te naprave. Nama je tu prva 2 dana bilo malo nešto neobično, ali već smo navikli na njih. Dobili smo neke informacije da oni spremaju neko ogromni buldožer, katapilar sa pješerima. I da bi se to trebalo desiti u roku neka naredna 2-3 dana. Da bi se desilo oko 20. Mislim da je 18. ili 20. bio, obilazeći liniju, čula je se neka buka, gusjenica i prije nje odjednom su te naprave, aparati, bojleri, počeli da padaju u centar starog viteza. Što dotad nije bilo moguće jer nismo imali dometa. Većinom su bacali iz pravca Jaruge, tamo od Mlakića, Stolarije, ali ovo je dolazilo baš blizu. Bilo je strašno, dosta su toga izbacili. Da bi bilo onda počelo i granatiranje sa BST-om, od pravca Grobolja na Prahuljama, pravca Krčevina, crkve, dole škole. To je negdje oko 4 sata ujutro, tako nešto. Još tek je počelo da sviće. Ali mi smo imali jednu isto dobru okolnost što smo imali jake magle.
koji su nas štitili. Jer mi smo bili kao na platovu, okruženi sa svih strana. I čula je se ta tutnjava i to je već došlo do remize. Mi smo imali neke improvizovane naprave, pokušali da je dignemo u zrak, nismo uspjeli. Jaka šadijska pucnjava je počela, već ušli su nam u prve kuće gore. Onda imali smo tu dosta ranjeni, uspjeli nekako, nas nekoliko, da bi sa nekim zoljama, trombonima, da odnesposimo taj buldožer, koji kad smo ga ugledali, kad se radišla magla, tek onda smo neki strahaka osjetili i nešto nas uhvatilo. Kasnije smo saznali da je taj buldožer, on je bio oklopljen sa ogromnim čeličnim pločama, sa svih strana i naprijed. Da je on imao zadatak da krene to glavnom cestom, to je bila nekad bivša, ja mislim, Travnička, da ide od Principa dole sve do stadiona i da napravi paniku među borcima i među stanovništvom. Taj dan borba je trajala, mi se branili cijeli dan i noć. I uspjeli, hvala Bogu, da se odbranimo. I hvala Bogu, kad kažem da strašan je napad bio na Jarugu od pravca Ramize, od pravca Komunalnog, da taj dan nismo imali ni jednog poginulog. Ali imali smo dosta ranjenih. I već negdje u večernjim satima, kad je smanjio taj napad, vidjeli smo da ima dosta poginulih pripadnika HVO, pogotovo od pravca Ramize. Kad se malo smirilo, krenuli smo da obiđemo, da vidimo da li ima ranjenika, nije bilo ranjenika, ali što nas je iznenadilo, bilo je ili 4-5 momaka, sad se ne sjećam, u posebnim uniformama. Kad smo im uzeli dokumente, normalno skinuli prsluke i uzeli oružje, iznenadili smo kad smo vidjeli da su to pripadnici Hrvatske vojske iz Križevaca. Nažalost, bilo je i naših komšija koji su ušli u Stari Vitez. Znači, mi se nismo ni pomakili, nego smo samo branili svoje kuće. Bilo mi je drago kad sam čuo epilog. Popravilo nam je i ovdje moral, kad sam čuo kako su prošli ti neki specijalci hrvatskih tih gradova. I naravno da smo to doživjeli ko uspjeh kompletan naše brigade, našeg viteza. Najveći nam je problem bio evakuacija ranjenika. Gdje nisu dozvoljavali, gdje su nam nekoliko saboraca umrli od teškim bolovima, teškim mukama zbog nemogućnosti evakuacije. Pokušavali smo na sve strane da dobijemo nekako da evakuišu te ljude, nisu dali. Mi smo imali, bilo je 4-5 kuća mještana hrvatske nacionalnosti koja je dijelila sudbinu s nama. Bili su u kućama Pavlović i Mišković i tamo koji nisu htjeli naput svoja u ognjišta u prvoj razmjeni kad je dolazio Petković i Halilović, kad je većina napustila Vitez, Stari Vitez. Te smo ljudi čuvali, da vam iskreno kažem, više nego naše. Jeli su što smo mi jeli, bili su smješteni u posebnom podrumu. Jedino što im je bilo ograničeno kretanje kao i svima civilima kod nas. Ja imam ženu, a imam čijerku u ovoj staroj kući, čijerku sa 2 djece. Jesu mala djeca? Djeca 6. i 4. Koje si ti mala razred? Evo je 4. Evo je, to bi Luka. I svi su ovdje kod Haderi? Svi su ovdje i ne bi bježali, sigurno ne bi napuštali ovo. Kako se snalazite za hranu? Za hranu dobro sad imamo, hvala Bogu, imam tu i blizu, stan ponešto u Petrići se vodi, sam pod kolom bez imovin. Ovdje dok će donese, tako kuhamo, drva, hvala Bogu, svoju kuću ima, nek se loži dok ima. Kuhamo, šporet nam je tu. Jedna je svaki dan zadužena koja kuha za sviju, a šta se kome sviđa, šta će jest, to nek bira kuće. A ovdje ne vredi sjeti.
ja ne znam što da drugo. Rekao, komšiluk nek ostane ovakvi kakvi je do sad bio. I bolji ne treba. Nekako smo tu zimu izdržali, posle isto jakih napada i provociranja i sve. Da bi već došla informacija da se negdje tamo u martu mjesecu ili februaru, ne znam nija, prvo je bio Ženevski pa Vašingtonski sporazum. I da se uspostavi to primirje. Već kao presad. Međutim, tada doživljavamo pred sam, više se ne sjećam koji je to datum, to je već pred kraj, dobili smo informaciju da ćemo ti zadnja 3 dana imati strašno velike napade. Jer kao prečutno je tamo dogovoreno da će šta si zdržao, šta si zadržao, da se tim sporazumom tako to i uknjiš. Kao što jeste i dan danas. I dan danas je zrak podijeljen, zna se dokle je bila ta linija i tako. Imali smo strašne napade. Ja se stavljam dole na liniju gdje su bili najveći napadi dole od pravca Elektroprivrede i komunalnog. I uspjeli smo, hvala Bogu, da te 2-3 noći izdržimo. Mi smo tada doveli 2 čete iz Preočice tamo i Počulce, mi kažemo sa ove tamo strane, to je sve naša opština, jer smo mi jednostavno htjeli da naša brigada koja je imala 3 probojne čete, moja ovdje, zvali smo je Poča, bila je to već prva četa 1. bataljona, i od 2. i 3. bataljona mi smo preko planine došli i bili smo spremni, vršili smo izviđanja na koji ćemo pravac udariti da deblokiramo Stari Vitez. I mi smo to tako naumili i tako radili i tako smo pripremali vojnike i svi su vojnici bili spremni i to uopšte ne bi došlo u pitanje da te 3 čete deblokiraju Stari Vitez. Uz velika razaranja i uz strašno velike njihove napade, jači su bili što se tiče naoružanja, ali nisu što se tiče morala i boračke, jer mi smo se branili, mi jednostavno čuvali svoje. Uspjeli smo, zahvaljujući hrabrim momcima koji neću imenovati, da odradimo i da odbranimo Stari Vitez. Iz Viteza, da vam kažem ovako, istirano je, opljačkano, prebijeno 5600 stanovnika, Bošnjaka. 5000 je bilo u Zenici, 600 u Travniku. Ja, pored svega, sam danas ne znam, kada analiziram, kako smo se uspjeli obraniti. Koja je to volja bio, koji je to bio moral, koji je to bio entuzijazam, koja snalažljivost. Samo zahvaljujući onim ljudima u Starom Vitezu, gdje mogu ključ slobodno i sebe. Napravili smo nešto što je svima pomrsilo račune. A zna se šta je Stari Vitez, zna se šta je Stari Vitez.
Žalbeno vijeće ovim potvrđuje kaznu zatvora od 25 godina. Izriče kaznu zatvora žalitelju u trajanju od 9 godina zatvora. Žalbeno vijeće jednoglasno potvrđuje zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina. Stoga žalbeno vijeće preinačuje vašu ukupnu kaznu sa 25 godina zatvora na 18 godina zatvora. Žalbeno vijeće preinačuje vašu ukupnu kaznu sa 15 na 12 godina zatvora. Pretresno vijeće žaliocu izreklo kaznu od 10 godina zatvora. Žalbeno vijeće izriče novu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina. Zlatko Aleksovski, vaša kazna bit će 7 godina zatvora.